umva nje nakubwiye ufise kubikora nkuko je nabikubwiye nimba yacirewe nyene ndamwirukana umva nyakuba wayacirewe imisegonda 2 gusa ibyo mbwira ni ibiki imisegonda 2 kuri jewe mfata kari umwanya munini cyane hano turi mu kazi ntitwaje gufyina ngaho uranyumva ndamwirukana adashaka ko namwirukana naho ndamukata umushahara uranyumva boss hari umukobwa yaje kureba boss muri office none asanze boss ariko aratuka abakozi ko tuwundi wacigwa imisegonda 2 ndakwirukana cyangwa se nkukata imishahara umushahara wawe ndawukata ku kwezi kubwa yararebye umuntu aje kureba muri office ari kuri telefone shari gutuka abakozi ku misegonda 2 gusa ucerewe haragukata umushahara mutwihanganire cyane hamato tubafashe iki mwari mwipfuza iki umukobwa mvanya kubahwa narumvise cagiye muvuga ati umuntu azakwitwara neza muri company yanyu ko muzamuzamura umushahara we muzawongera ngwiki umushahara tuwongera none se nawe ushaka ko tukongera umushahara wakoze ibiki muko kayumva bwo babonye boss atamikina umva nyene yakubahwa je buri gihe ndatonda hano hantu ntacerewe nakora uko nshoboye kose kandi murazi ko ntigeze mu byukuri mbakorera ikosa naremwe ndacererwa nditanga rero navuze uyu munsi reka nze basi byibuze ndababwire n'ibibazo byanje mfise ndabe ko monyongereza umushahara wanje urebye ahantu mpanze ahantu mba ndakose kandi nishura amafaranga menshi cyane nyine nikindi oya mukoya bwera tonge kubwira ibibazo boss yifitiye mva ndabyumva ni wewe Miranda si wewe oya twa Mishayeli okay nimba ari Miranda nimba ari Mishayeli nibyo ntibindeba ariko oya nakubirandeba gusa ari kintu yibutse ikintu yumviye avuga ati nakubirandeba uzi impamvu nkubwiye uko nuko hari ikintu nkeneye ko wankorera muko kubwa rumiko hari ikintu nkeneye kugusaba ko wankorera nyine urebye ikeneye ko waza byibuze ukigira nkaho umenga urishiri wanje ngo iki nyene ntabwo ari bya nyabyo nkeneye ko wigira shiri wanje imbere y'ababyeyi banje urebye ababyeyi banje bigo barambwira ati ndongore nanje nta mukobwa mfise barambwira ati niyo bagaruka muhira bagasanga ata mukobwa ndagira dukundana bazanyirukana muko rero nanje nababeshi ko mfise ubu ngubu girlfriend wanje nabeshe ko ubu ngubu mfise sheri rero nabo bambwira ati nze kuza kugena kubaraba mfise na sheri wanje ngo bakeneye kubona shiri wanje mushasha ngo ngubu mfise kandi nanje nababeshi nta shiri mfise mvenya kubahwa ibyo ngibyo sinobikora kubera ko naje hano gusaba munyongereza umushahara sinaje hano kubasaba ngo dusohokane ngo je nigire shiri wawe ugende kunyereka imbere y'ababyeyi bawe ibyo ngibyo je sinobikora naje ngakubasaba munyongereza umushahara sawa ndabyumva umva rero ni wakora ibyo ndakubwiye umushahara wawe ndaza kuwongera ese urabyemera muko niba ubyemeye kora ngaha kora mu ntoki ubwo arabyemerara kubuga mu byati ngo wigire nka sheri wanje ngende kubesha ababyeyi banje kubu ngo mfise sheri tukundana hama birangire je ndakongereza umushahara wawe nimba ubyemeye kora mu kiganza canje kubwo yarabyemeye nyine ubukene buramwishe abyemeye kubera ubukene shaho ubukene buzakora ibara gusa umukobwa nyine kubera avuga ati nyine n'ibintu bizibimara umwanya mutoya ibyo ni ibisanzwe banaje ndabikora kubwo yarabyemeye baragiye
umva rero nimwahura bakakubaza izina ryawe zo kwita nkaho menga uri windi, izina ryawe zo kwita ko uri windi, ubatwengera ubasekere kuko abavyeyi banje barakunda guseka, bakunda gutwenga buri gihe. Kandi kindi ubereke ko wishimanye nanje, ubabwira ko ufise akazi ukora kuri urya muntu agaragaza ibintu by'imyenda, nimba bitwa baki abamodo ko umukobwa wamubwiye ati niba kubaza akazi ukora abwire kuri muri babandi bagaragaza ibintu by'imyenda, abamodeli baraje. Mbega umwana wanje yarabyibushe, kumbe ni mama we, we yararebye urwana rwe rwarabyibushe. Mbega umwana wanje warabyibushe, ubwana wenyene baje gutuburira shaba abavyeyi bavuga ati barakundanye, kumbe shaba badakundanye, hari boss n'umukozi. Ako uyu musi nuko tukinjiye atagutinda. Mama rero n'uyu nababwiye ni washiri wanje. Mbega muko witwa nde? Yitwa Windi. Mama yitwa Windi Mason, ni mwiza cyane ndamukunda, mbesha barabesha n'akazina ngo Windi. Mbega akazina gatangaje. Mbega mama w'umusore, umwana wanje uzi ko bibereye, wahisemwe neza pe. Papa wawe niyo yibona haretse kubyishimira, mugamo wanje kasani. Kandi umusore yavuze ati abavyeyi banje barakunda gutwe, bakunda sha ibintu by'ibyishimo bibaha morale. Bibaha morale. Papa umusore yaraje, mbega ko bitangaje. Umwana wanje waje, mbega kupere nziza we. Mva nimuze rero, nimuze karibu ku meza, muri dusangire ubundi dutere n'inkuru. Papa w'umusore nawe nyene yaraje, yarabyishimiye cyane kubona umusore wabo yibuze ari gushaka, arimo gushaka. Barabwandutse nawe ndebere ukuntu batwenga, uko nawe twenga. Ubwo yarumiwe kubona umuryango wishimye nk'uko. Ubwo yarumiwe, bagiye ku meza, twicare sha barabesha, ntibakundana, baje gutuburira sha abasaza n'abakecuru. Baricaye, urebe witonze, ko uyu munsi nuko tukinjiye twipfuye. Papa w'umukobwa ukuntu nako papa w'umusore ukuntu areba umukobwa na mukecuru. Umva Windi, umukobwa yise Windi. None se mu buzima busanzwe ukora iki mwana wa? Umva rero je nsanzwe ndi umumodeli, ndi umumodo. Mbega akazi keza cyane. Urusore rwamubwira ati tse ko abwira kuri umumodeli. None se urafise inzu nziza, aho kuba heza, umushahara mwiza? Mbwira. Cyane byose ndabifise cyane. Wawe ni byiza cyane, uri umwana w'umukire, kombesha hano umukozi w'umwana wabo. Urebe witonze. Umusore mbega, mfasha mwana wanje wahisemwe neza, urakoze papa, arakaze papa. Umva Windi rero, harakabanga nkeneye kukubwira muri kano kanya. Ni mukecuru nyene urebye jewe na papa wa sheri wawe, uno munsi twari tuwutegereje cyane igihe kirekire, kandi narimbizi kuzaba ko umwana wacu azazana umukobwa mwiza kandi tukamwishimira. Umva nanje narimbitegereje, kandi uyu munsi ndayibonye pe. Bika umva, tuma tubwira urwana rwacu rushake ukanka hari Imana yabikoze uyu munsi. Barangije baratwenga. Shawa twenga nabi.
kunugwana gwawe to shako abesha rero uyu munsi gusa n'umunsi udasanzwe reka twishime kandi turanezerewe baratwe to naho ndebere mukecuru kicuru arasama mu gutwenga papa umusore arangicira cinyika uretse mwana wanje ko mbona ntwenga nawe udatwenga nibinejeje uya papa biranejeje nyene urebye mwana wa twebwe mu muryango twebwe twonyene dusigaye turi batatu mutwe tugize umuryango wacu wose rero impamvu twahatiriza umwana wacu ko yakora ubukwe twari twifuza base byibuze ni mu gihe tuzava hano ku isi byibuze tuzava hano ku isi tubonye umuzukuru wacu oya mama nawe wagwana byitanguye ni ibiki nta mwuzukuru tuzabona ya papa umuzukuru nyine tuzamubona kwaragara utanga gufata ya papa nawe mama nawe ibyo bintu utanguye ni ibiki by'abuzukuru ni ibiki nyine ruzi ko gwatubuye atamukunzi ruragira papa we yararebye umukobwa abona umukobwa ariko muko nawe ugomba kumera nk'umwana wacu nta mwuzukuru muzaduha muko tubwiza ukuri nta mwuzukuru muzaduha uyo muzukuru tuzamuba shaho mukecuru na muzehe bo bifuza kubona umuzukuru ntibakene kubona babandi bakuru ubukwe bakazabyara mu myaka 10 bo bakene bana kubona abuzukuru akiri kare batarapfa nakosore bataritaba Imana ubundi nta muntu apfa twese twitaba Imana kandi muko kene nakubwiye ufise amaso meza bwarishima mwana wanje wacaguye neza namuzihe yarabivuze umva nanje nayibivutse nabibwiye umwana wacu ariko umwana wacu ntiyabyumvise biranejeje cyane barangije barasika cyane mukecuru namuzihe basetse barasama barabira bana rabigana mukubwa we yarumiwe yarabuze kungene yifata mu guseka wenge nasamye cyane turugwana mukecuru namuzihe turi mutsi kubwa yarumiwe ubwo yajemo nongera mbaye kati kuri YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment umve bingi sinabyemera pe sinarinzi ko mubayeho ubuzima nk'ubu ngubu none se ukuvuga ibiki ufise kubikora nyine kwihangana ibingi sinabyihangana sinenzi ko ababyeyi bawe bameze kunguko umva rero ino niyo si yacu reka ino niyo si yacu kumba umukobwa nawe nyine byamubangamiye kubona kungine basi kungine bavuga kungine baseka ibiki mukobwa rero byatanguye kumubangamira umva rero nsohora je nkene kwigira sinkene kumfata nk'inyamaswa je ndabihebye je ndigiriye mutanguye kumbangamira umva rero twasezeranye ko ugiye kumbera shiri wanje nawe ubwawe wabyemeye kugira ngo umushahara wawe ndawuzamure sibyo wagombye nanje rero ngiye kubikora kubera ko urakora ibintu nifuza ni utabikora muko genda kwirukana ku kazi ngo iki genda kwirukana si utangoye kuvuga tugira ubihebe utahe kandi ubu ngubu ndabye no kongena ukura nyitwaraho bisa nk'ari ukuransuzukura na wa mushahara ukura avuga ati nakongera singiye kuwukongera ubu wapi kandi nubwo uza gukora ibintu byose ndagusabye sinza kukongera umushahara ahubwo nza kuguha akazi ngwiki cyane kubera ko ubu ngubu uri gukorera akazi ntabwo uri kurakorera ngo ndakongera umushahara niba byanka ndakwirukana ku kazi niba bikora akazi kawe urakagumako umushahara rero nza kuwukongera gasani kobwa bivuze ariko akorera ubusa yaje nga kugira ngo basi byibuze akora ibyo umusore amusaba hama amwongereza umushahara wiwe
mu kazi ariko atangiye kumubwira ati muko niyo utakora ibyo ndagusaba genda kwirukana ku kazi kuko ngo butangwe urukura korera ikibanza c'akazi nawe ndebiri ibingi sinabyemera ndaza kukurega kuri manager nyine mu majambo make ndaza kukurega kuri boss wa company ndaza kukurega bakwirukane urukura mfata nabi nkaho menga ndumucakara wawe ariko muko usura cheka abo witango boss yarabahe uza kundega kuri papa wanje gute wiki bivuze ko ababyeyi bawe aribo bagize icyo company ni y'ababyeyi bawe cyane yarumiwe mbugwana nugo mu ngagari ukora muri company yabo y'ababyeyi biwe mvuraza gukora muri kimwe cyose nkeneye gukora kugira ngo utsindire akazi kawe pana nkongereza umushahara wawe niyo utabikora genda kwirukana bwarayibonye abona nta mikino abona yishoye mu rupfu nta hantu nyene yavuga ngo bako baramfata nabi ngo CEO wa company ari kumfata nabi nabo yo bibwira n'ababyeyi buno musore kiwe banyene nakundi nyine afite kubikora kugira ngo uno musore ntamwirukane ku kazi yaraje yatoje nyine yiyakire muno muryango ko byatamwe kumurambira umva mwana wanje nukuri twagukunze cyane kungena utekereje urakana keza umva nanje nagukunze reka kandi kindi ntabwo biratangaje cyane kuba warakunze ugwana gwacu nemutse kubera ko uri umwana mwiza ucishije amagambo make wivugira amagambo make uritonze ariko umwana wacu avuga amagambo menshi arasara pe ariko hari impano twari tugufitiye kubwo batanguye no kumutamwo impano imubakire kubera ko ubu ngubu tushaka ko dutangura kugufata nk'umwana wacu muko ubu ngubu uri umwana wacu wisanzure mwa runo rugo hano uhafate nk'iwanyu batanguye kumutamwe impano umukecuru avuga ati nkeneye kuguha impano muko kubera ko nkeneye kugufata neza ubu ngubu ugiye kuba umwana wacu mama mbere yuko umuha impano reka manze nzane champagne tunwe cyane gose reba hano wayikura hano muri frigo ka champagne ubwo bagira bamuha impano batangwe kumufata neza cyo batazi baba beshi ntibakundana n'umwana wabo ariko mukoje ngo mandi baza kubera iki mwakundanye n'umwana wanje wamukundika aragufata neza cyane ubwo ntiyavuze we mutsera mubaje ati mwana wanje hakine nifuza kukubaza umwana wanje ko mbona aragasatsi nawe witonda wamukundika agufata neza kubwo we yishe ariko mukomeze neza kutishura cyane gose meze neza nishuye amfata neza bisa nkaho n'umwana atameze neza afise ikibazo pe uko canka aragukubita tubwiza ukuri ko turababyeyi umva nyene byose bimeze sawa ababyeyi barebye no mukobwa babona nta byishimo bamwemereye impano umukobwa ntiyishimye mu maso mingararaka yafise ikibazo afise agahinda umva mabuja mu byukuri hari ikintu cy'ingenzi nkeneye kubabwira impamvu mubonye nambabaye nuko ntishimiye kuba ndi ngaha kubera ko je n'umwana wanyu twababeshe umva umukobwa atanguye kubabwiza ukuri uravuga ati mabuja hari ikintu nkeneye kubabwire impamvu mubona ntishimye mu byukuri kandi ababwiza ukuri je nuko nakundanye n'umwana wanyu
sinkundanye nawe kandi amazina yanje nyakuri banyitwa Mishayeli umwana wanyu kungena byatanguye yarampatirije narinje kumusaba ko yanzamura mu kazi anyongereza umushahara ariko arabyanka ambwira ati manze nze nigire nkashiriwe tuze tubabeshe ko dukundana n'umwana wanyu hama ibyo ngibyo ninabikora ngo azampa akazi anyongereze n'umushahara Mukecuru yarumiwe uyu munsi byabaye nibyo bitumye mu by'ukuri mbabara ubona isura yanje itari kirishima nibyo yari yansezeranije ko nzakora kana kampa uyu munsi yabinyambuye ambwira ati niyo ntakora ibyo ansaba araza kunyambura akazi kanje ubona wa mushahara yari yanyemereye ntaza kumpa Mukecuru yarumiwe uko iby'ukuri ambwira n'ibya nyabyo cyane pe cyane ntabwo ndikunda babesha niyo mpamvu rero mubona ntishimye ndetse ntishimiye no kuba ndi ngaha kubera ko ndikunda babesha kandi mumbabarire yabwije kuri ababyeyi kuko babonye umukobwa atishimye ko umukobwa murazi byari bibaye umusore yarambwira ati jewe ntabwo nzakongera wana umushahara wapi ugiye kubikora kubw'akazi kawe niyo utabikora je ndakwirukana niyo mpamvu umukobwa na bya byishimo byari byaheze ku maso ababyeyi baciye bamubaza wayi kubera iki umukobwa yahisemo kubabwiza ukuri umusore gwaraje ntiruzi byabaye uzanye ka champagne umva rero papa so tubona situberewe abari karabwira banukiwe nese mama ni ibiki byabaye ngo ni ibiki byabaye ariko sha kuva ryari utubesha bwira kuva ryari utubesha nese papa ni ibiki byabaye umva mwana wanje nawe urankwizera kuri umwana mwiza utobesha mama wawe ariko uyu munsi urambesha ese urabona twe turi abantu bo kugigwa abana bakiri bato wa mwana wanje uratubeshe mwana wanje wahatirije umukozi wawe kugira ngo muce muza mutubeshe mwigire nk'amenga murakundana kugira ngo natwe tubone mu by'ukuri ko nawe umaze kugira umukunzi uri mu gukora ubukwe amutwereke umwuzukuru ariko mwana wanje ese urabona kubesha ababyeyi bawe ari ibintu byiza bwira mva muko wakoze ibiki ubu ngubu je ndakwirukanye oya ntiwamwirukana company si yawe ahubwo kumwirukana wenda kwirukanye muri company yanje pawe yaramwirukanye ndakubwiye va mu nzu yanje nona ndakwirukanye urakaje sko wawe kubyara mwana yarasohotse ababyeyi bo bari batanguye kwishima bavuga ati base byibuze umwana wacu agira kuri ubukwe tubona kuzukuru kacu kumbe basanze gwarahabesha pawe yaranukiwe pawe yarashapfuye shabira babaje mva muko tubabarire cyane tubabarire umeze neza Mukecuru umeze neza cyane kandi muragize neza murakoze kuko umusoza nyine yaramwirukanye ariko ababyeyi be bambwiye ati nta kuntu wamwirukana ahubwo wowe sohoka utuvire no mu nzu rega ntugire ubwoba kandi ikindi ntukaze urumvira amagambo y'abandi bantu bakubwira ico waba ukwiye gukora wapi uzakore ikintu wiyumvamwo ntuzakore ku by'abantu bakubwira nyine mu majambo make nta mpamvu yo kumvira undi umuntu akubwira ngo ukore ibintu ngo azaguha ibi n'ibi utabyumvamwo nawe wapi ariko je ndabitahura ntacyo iciza amasi byibuze nuko wabonye ko atari ibintu byiza kandi nawe wakurikiza ugahitamo kutubwiza ukuri je ndabishimye cyane
Sinarenze ko umwana wacu yakorera ibintu nk'ibi ngibi umwana w'umukobwa mwiza nk'uyu. Utubabarire cyane turasabye imbabazi kubw'umwana wacu. Yagufashe nabi nk'inyamaswa. Ubwana rwabo nyine mufashe nabi. Uvuga ati niwe utakora ibyo ndagusaba. Cyenda kwirukana no ku kazi. Ibyo nakwemereye kugira ngo ukore ibi ngibi nabyo nzoguha. Gusa ibi ngibi sinari mbyizeye ku mwana wacu. Yabidukorera pe. Arankojeje isoni. Yarabibonye. Gusa umukobwa we yavugishije ukuri. Ati umwana wanyu yamuhatije. None gira shiriwe kugira ngo tuze tubabeshe. Umva rero muko. Numvise ko wari ugiye kumusaba ngo kuzamure mu mwanya wari urimo. Bisa nkaho we wakora cyane. Umva rero guhera uyu munsi tugiye kukuzamura muko muri company yacu. Kobwa yarumiwe cyane. Byanyabyo cyane muko habwo nkora no mu biganza ni musaza. Ati cyane gose muko. Uko baciye bona ko no mukobwa mu byukuri. Ari umwana afise indero kandi yubaha kandi navugisha ukuri. Ibyo yari yagiye gusaba umwana wabo ko yamuzamura. Ko akora cyane kitanga akwiriwe kuzamurwa. Ababyeyi bayibonye mu byukuri ku mwana afise kuzamurwa mu byukuri muri company yabo. Uyu munsi ndakuzamuye cyo mu gatondo tuzahure muri company yanje ndagupresent imbere y'abandi bakozi bose. Murakoze cyane mukobwa yarashimye. Yabonye ibimubayeho atarabyiteze. Ariko umukobwa we yaragiye gusaba bamwongereza udufaranga. Bamwongera udufaranga basi byibuza korera. Ariko ababyeyi barayibonye buri umukobwa aritonza. Babonye ari umwana avugisha ukuri. Yitonda kandi bamwikundiye. Baravuze ati dufise kukuzamura muko. Ejo tuzakuzamura muri company yacu. Kubwa agiye kuba umuntu mukuru muri company. Bagiye kumuzamura musanze yarabirebye. Yaravuze ati uwo mwana arabikwiriye. Kecuru cyane. Kandi pe. Natu twasize umukobwa avugishije ukuri ndetse kuba avugishije ukuri bigiye kumuhindurira ubuzima. Agiye kubaho ubuzima bwiza afise ikibanza ciza cyane muri company kubera kuvugisha ukuri. Ngo nanje ndakeka ko uyu munsi no kunguka kagenze nongira nshimira abamaze gukora subscribe mwese kuri no channel. Ndabashimiye cyane. Nongira nibutsa abatarakora subscribe mwese muyikore nonaha kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamwana kandi gasobanuye urukundo kanaryoshe. Nongira mvuga ati yari Tavo nk'ibisanzwe. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.